Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza muri kiganiro turabagezaho bamwe mu banyarwanda bapfuye baburanishijwe n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda kugira ngo ruhane abakoze ibyaha muri jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi byaha birimo ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara. Muri kiganiro twahisemo kubagezaho nibura abantu 10. Reka duhere kuri kuvugwa cyane muri iyi minsi akaba ari upfuye vuba ni Colonel Theoneste Bagosora. Theoneste Bagosora wapfuye kwa 25 ku kwezi kwa Nzeri 2021 yaguye i Bamako muri Mali aho yari afungiye muri gereza ya Kurikoro kuva mu mwaka wa 2012. Akaba rero yapfuye ategereje kurangiza igihano cye cy'imyaka 35 yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Est-ce que vous admettez ou vous contestez qu'à partir d'un certain moment donné, des Tutsis sont tués par le simple fait qu'ils soient Tutsis? À un certain moment, ils sont tués parce qu'ils sont Tutsis. À un certain moment. À un certain moment, ça a cassé la folie. Et puis, on est Tutsis, on est tué. Ça, je suis d'accord. Colonel Theoneste Bagosora yafatiwe muri Cameroon tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 1996 aturutse muri Zaire. Uyu mugabo wabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuva mu mwaka wa 1964 kugeza mu 1994 ubwo yari amaze kugeza imyaka y'amavuko 53 afatwa na bamwe nka nimero ya mbere mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi, aho yibukirwa cyane kubivugwa ko yavuze ko atashye gutegura imperuka kabivugira yarusha ahaberaga imishyirano hagati ya leta yari yobowe na Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda icyo gihe rero byari mu mwaka wa 1993. Amasezerano rero y'amahoro icyo gihe yarimo uruhande rwa Juvenal Habyarimana ndetse n'uruhande rwa FPR Inkotanyi. Gusa icyo cyaha urukiko ntirwakimuhamije. Bagosora imyaka 80 y'amavuko yabanje gukatirwa gufungwa burundu tariki 18 z'ukwezi kwa 12 2008 hamwe n'ibyaha bya jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwamuhamije kugira uruhare mu rupfu rw'abantu barimo Madame Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe, Joseph Kavaruganda wari perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga, Faustin Rucogoza wari minisitiri w'itangazamakuru, Frederic Nzamuramba wari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, Landwar Ndasingwa uzwi nka Lando wari minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'abasirikare 10 b'Ababiligi bari mu ngabo za ONU zaje kubungabunga amahoro mu Rwanda. Colonel Theoneste Bagosora yavutse tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1941 avukiye Giciye muri Nyabihu mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Nyabihu intara y'Uburengerazuba. Apfuye asigaje imyaka 9 kugira ngo arangize igihano yahawe. Umucamanza Carmel Agiose perezida w'urwego mpuzamahanga rwasigaranye inshingano z'icyahoze ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda twababwiye rwo TPR kwa 4 tariki ya 1 Mata 2021 yanze icyifuzo cya Theoneste Bagosora wasabaga kurekurwa mbere yuko asoza igihano yakatiwe. Ubundi uwaburanishijwe n'urukiko rwa TPR yamaze gufungwa nibura 2/3 by'igihano yakatiwe, abashobora gusaba gufungurwa mbere yo kurangiza igihano cye hakarebwa uko yitwaye muri gereza ndetse no kwicuza. Kuri Bagosora kimwe mu biremereye byatumye atemererwa gufungurwa mbere yo kurangiza igihano nuko atigeze agaragaza kwicuza ibyaha yahamijwe. Bagosora amakuru avuga ko yahitanwe n'indwara y'umutima yaramaranye igihe aho yagiye abagwa kenshi. Undi tubagezaho waburanishijwe n'urukiko rwa TPR Yarusha wakaba atakiri ku isi ni Edouard Karemera. Uyu mugabo yavutse tariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1951 avukira muri commune Mwendo mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye. Mu mwaka wa 1994 bivuze ko yari afite imyaka 43 y'amavuko. Karemera yabaye minisitiri w'imikoranire y'inzego muri guverinoma ya Habyarimana kuva mu mwaka wa 1987 aho perezida Juvenal Habyarimana apfiriye mu mwaka wa 1994. Karemera yashyizwe muri guverinoma y'abatabazi agirwa minisitiri w'ubutegetsi. Karemera kandi yari vice perezida wa mbere w'ishyaka ryashinzwe na Habyarimana Juvenal ariryo MRND. Aho guverinoma y'abatabazi itsindiwe, Karemera kimwe n'abandi yahungiye mu cyahoze ari Zaire.
habaye intambara yo kuvanaho Marshal Joseph Mobutu Sese Seko Wazabanga wayoboraga igihugu cya Zaire. Intambara n'u Rwanda rwarwanyemo rugasenya inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zabagamo abasirikare, intera hamwe n'abaturage basanzwe. Karemera yahungiye muri Togo aho yafatiwe tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu 1998. Muri 2011 yakatiwe n'urukiko rwa TPR gufungwa burundu hamwe n'ibyaha bya jenoside. Muri 2014 yarajuriye ubujurire bwe buterwa utwatsi agumishirizwa igihano cyo gufungwa burundu. Icyo gihe yaramaze kugira imyaka 62 y'amavuko. Karemera Edouard yapfiriye tariki 31 z'ukwezi kwa 8 2020 Isebikotane aho ni Dakar mu murwa mukuru wa Senegal. Akaba ari gereza yarafungiwemo apfa afite imyaka 69 y'amavuko. Undi tubageza wapfuye nyuma yo kuburanishwa n'urukiko rwa TPR n'uwitwa Eliezer Niyitegeka. Uyavutse tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1952 avukira muri perefegitura ya Kibuye. Niyitegeka yahoze ari umunyamakuru, akaba ari no mu banyarwanda ba mbere babonye diplome ihanitse ya kaminuza mu itangazamakuru, aho yabonye masters mu itangazamakuru. Iyo mpamyabumenyi rero akaba yarayibonye ayikuye mu gihugu cya Romania. Yakoze kuri Radio Rwanda, nyuma abo umudepite aza kuba na rwiyemezamirimo. Mu mwaka wa 1991 haje inkundura y'amashyaka menshi. Niyitegeka yabaye mu bagaruye ishyaka MDR ryaje riri mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, anarebera umuyobozi mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye kuva mu mwaka wa 1991 kugeza 1994. Yaragiye agabwaho ibitero mu magambo ndetse no mu bikorwa, aho ubugizi bwa nabi bwamwibasiraga bitewe n'ibitekerezo bye n'iby'ishyaka rye bitavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho bwa MRND. Nko mu kwezi kwa gatatu 1992 uko tubisoma mu nyandiko za TPR, havuzwe za grenade zatewe Igitega mu mujyi wa Kigali, hanyuma Nyabugogo mu Gatsata, station ya essence ni garage bisahurwa ubwo habaga imyiyereko y'abarwanashyaka ba MRND. Noneho no hagati muri uwo mwaka iwabo ku Kibuye naho yaje kwakubitirwa. Muri guverinoma y'abatabazi Niyitegeka yagizwe minisitiri w'itangazamakuru. Iyo guverinoma yo mu gihe cya jenoside ihunze nawe arahunga ajya muri Zaire aho habereye intambara yo gukuraho Mobutu. Niyitegeka yahungiye muri Kenya aho yafatiwe mu murwa mukuru Nairobi tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1999 ahita yoherezwa i Arusha. Muri 2003 yakatiwe gufungwa burundu hamwe n'ibyaha bya jenoside, cyane cyane gushishikariza ubwicanyi bwa jenoside kuko ari we wari ukuriye ibijyanye n'itangazamakuru mu gihugu. Muri 2004 yarajuriye urugereko rw'ubujurire rugumisha igihano yari yahawe. Muri 2008 yoherejwe muri Mali gufungirwayo, ari naho yapfiriye mu mwaka wa 2018 apfa afite imyaka 66 y'amavuko. Undi tubona wapfuye yaramaze kuburanishwa n'urukiko mpanabyaha rwa TPR ni Lieutenant Colonel Ephraim Setako. Uyu musirikare yavukiye mu cyahoze ari commune Nkuri, perefegitura ya Ruhengeri mu mwaka wa 1949. Yarangije mu ishuri rya gisirikare mu mwaka wa 1973, hanyuma aza gutoranywa mu bajya kwiga mu ishami ry'amategeko rya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yarangije muri iryo shami mu mwaka wa 1977. Yahise atangira gukora muri Minisiteri y'Ingabo kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka wa 1990. abo umucamanza mu rukiko rw'igihugu rureba iby'umutekano. Hagati aho muri iyo myaka ari naho yabaye na directeur ushinzwe police communale muri Minisiteri y'Umutekano. Uyu rero Setako yanabaye umwe mu bagize umutwe wa gisirikare washinzwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umutwe waruzwi cyane ku izina rya Gome, ukaba wari urimo abasirikare bahagarariye abarwanaga ni ukuvuga leta y'icyo gihe yariyobowe na Juvenal Habyarimana, ndetse n'umutwe warwanyaga ubutegetsi. Umutwe warwanyaga ubutegetsi ukaba wari wa FPR Inkotanyi, umutwe wa gisirikare wari uyobowe na General Major Paul Kagame, perezida w'u Rwanda w'iki gihe. Uyu mutwe warushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'imirwano ryasinyiwe i Arusha. Yaje guhungira muri Zaire guverinoma y'abatabazi itsinzwe. Aho muri Zaire rero yaje kuhava ajya i Burayi mu Buholandi tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2004 arahafatirwa.
muri 2010 yahawe igihano cyo gufungwa imyaka 25 hamwe n'ibyaha bya jenoside. Yapfuye muri 2016 apfiriye i Cotonou muri Benin aho yari afungiye ategereje kurangiza igihano cye. Uyu mugabo wapfuye afite imyaka 67 y'amavuko, yari asigaje imyaka 13 kugira ngo afungurwe arangije icyo gihano cye bamukatiye. Undi tubabwira ni Elizafane Ntakirutimana. Elizafane Ntakirutimana uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1924, bivuze ko muri jenoside yari umusaza w'imyaka 70 y'amavuko. Yari umupasiteri mu idini ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi aho yari akuriye akarere k'uburengerazuba. Ntakirutimana yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 1996, afatirwa muri leta ya Texas. Muri 2003 yahamijwe ibyaha bya jenoside, akatirwa gufungwa imyaka 10. Bityo yabaye uwihaye Imana wa mbere ukatiwe n'urukiko rwa TPIR. Birashoboka ko twazashaka akanya tukabagezaho urutonde rwa bamwe mu bihaye Imana bakatiwe n'uru rukiko rwa Arusha cyangwa bakatiwe n'izindi nkiko bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Elizafane Ntakirutimana yaje gufungurwa mu mwaka wa 2006 arangije igihano cye, aho babaze imyaka y'igihe yafatiwe bakongeraho n'igihe yafungiwe. Ukwezi kumwe akimara gufungurwa yahise apfa, ubwo yari amaze kugira imyaka 82 y'amavuko. Mu by'ukuri hakaba rero atarariye ubuzima bwo hanze ya gereza akimara gufungurwa. Undi tubagezaho n'uwitwa Calixte Kalimanzira. Uyu rero Calixte Kalimanzira yavutse mu mwaka w'1953, avukira muri komine Muganza, prefegitura ya Butare. No kuvuga ko mu mwaka w'1994 yari afite imyaka 41 y'amavuko. Yabaye minisitiri w'ubutegetsi n'amajyambere ya komine. Kuri uwo mwanya wari washyizwemo Munyanziza Faustin wari wajyanye na Perezida Juvenal Habyarimana. Uyu indege yari mirashwe agapfa. Faustin yahisemo kuba agumye muri Tanzania, ariko guverinoma y'abatabazi iramwizera imushyira kuri uwo mwanya mu gihe atari yakagarutse. Nibwo Calixte Kalimanzira wari umukuru w'ibiro bya minisitiri, no kuvuga directeur de cabinet, yagizwe minisitiri w'agateganyo igihe bari bihaye cy'agateganyo kirangiye hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 5, ubwo bahise bashyiraho undi minisitiri. Uwo bashyizeho rero akaba ari Edouard Karemera. No kuvuga ko iyi minisiteri mu gihe cya guverinoma y'abatabazi muziko yagiye tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 1994 ikavaho tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 1994, igihe cy'amezi 3 n'iminsi 10 yagize ba minisitiri babiri n'uwo minisitiri w'agateganyo umwe. Mu mwaka wa 2005 nibwo Kalimanzira, ubundi wize iby'ubuhinzi agronomy, wari muri Tanzania, yishyirije urukiko ruramufata arafungwa aregwa ibyaha bya jenoside byaje kumuhama muri 2009, akatirwa gufungwa imyaka 30. Aza kujurira muri 2010 agabanyirizwa igihano aho yahawe gufungwa imyaka 25. Yaje koherezwa muri Benin gufungirwayo, ari naho yaguye mu kwezi kwa 10 2015. No kuvuga ko uyu mugabo wapfuye ku myaka 62 y'amavuko yari amaze imyaka 10 afunzwe, akaba yari asigaje imyaka 15 ngo arangize igihano yahawe. Mu mwaka wa 2005 nibwo Kalimanzira Calixte, ubundi wize iby'ubuhinzi agronomy, wari muri Tanzania, yishyirije urukiko ruramufata arafungwa aregwa ibyaha bya jenoside byaje kumuhama. Hanyuma muri 2009 akatirwa gufungwa imyaka 30. Muri 2010 yarajuriye agabanyirizwa igihano ahabwa gufungwa imyaka 25. Yaje koherezwa muri Benin gufungirwayo, hari naho yaguye mu kwezi kwa 10 2015. No kuvuga ko uyu mugabo wapfuye ku myaka 62 y'amavuko yari amaze imyaka 10 afunzwe, akaba yari asigaje imyaka 15 ngo arangize igihano yahawe. Undi tubagezaho yitwa Jean Bosco Barayagwiza. Jean Bosco Barayagwiza uyu yavukiye muri Mutura, naho ni muri Nyabihu, ahahoze ari muri prefegitura ya Gisenyi. Yavutse mu mwaka w'1950. 1994 birumvikana ko afite imyaka 44 y'amavuko. Uyu ni umwe mu bashinze ishyaka rya CEDER impuzamigambi ryari rizwiho beza nguni rishyira imbere cyane inyungu zabo mu bwoko bw'abahutu. Mu gihe cya jenoside yarashinzwe imigambi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba na perezida w'inama nyobozi ya radio bita Rutwitsi, ariyo radio RTLM, yamamaye mu gushishikariza abaturage gukora jenoside.
Guverinoma y'abatabazi ineshejwe yahungiye muri Zaire yaje gufatirwa Yaounde muri Cameroon mu mwaka w'1996. Mu mwaka wa 2000 yahamijwe ibyaha bya jenoside akatirwa gufungwa imyaka 35. Muri 2009 yarajuriye agabanyirizwa igihano cyo gufungwa kiva ku myaka 35 kigirwa imyaka 32. Amezi make nyuma yahise apfa kuko yapfuye tariki ya 25 z'ukwezi kwa 4 2010 hapfira muri gereza i Cotonou muri Benin yishwe n'indwara y'umwijima hepatite C. Icyo gihe umuryango we uvuga ko muri gereza atavuwe yitaweho. Uyu mugabo wapfuye ku myaka 60 y'amavuko yashyinguwe mu gihugu cy'Ubufaransa asigaje imyaka 18 kugira ngo arangize igihano yahawe. Undi tubagezaho wapfuye yaraburanishijwe n'urukiko rwa TPR ni icyamamare Simone Bikindi. Uyu mugabo wamenyekanye cyane kubera kuririmba yavutse tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 1954. Bivuze ko mu mwaka wa 1994 yari afite imyaka 40 y'amavuko. Bikindi yavukiye mu cyahoze ari komine Rwerere muri perefegitura ya Gisenyi. Usibye kuririmba, Bikindi yari n'umukozi muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Amashyirahamwe. Bikindi yafatiwe mu Buholandi tariki ya 12 z'ukwezi kwa 6 2001. Bikindi jenoside yakorewe Abatutsi itangira yari hanze y'u Rwanda aza kugaruka mu kwezi kwa 6 94. Guverinoma yariho itsinzwe nawe yahungiye muri Zaire. Bikindi yahamijwe icyaha kimwe aricyo cyo gushishikariza rubanda gutsemba Abatutsi, icyaha yakoreye iwabo ku Gisenyi ubwo yafataga mikoro cyangwa isakaza amajwi ryari mu modoka ryateguwe mu ikoraniro ry'urubyiruko rw'ishyaka MRND, urubyiruko ruzwi nk'Interahamwe, aho yarubwiye ko urugamba rwo gutsemba inzoka rugomba gukorwa. Icyo gihe rero inzoka yavugaga Abatutsi. Ibyo byaje gutuma akatirwa gufungwa imyaka 15. Icyo gihe rero yaramaze imyaka 7 afashwe. Bivuze ko yarasigaje imyaka 8 kugira ngo afungurwe. Cyakora urukiko TPR ntirwamuhamije we kugira umuntu yica cyangwa ngo ruhamye ko indirimbo ze zashishikarije Abahutu kwica Abatutsi, aho urukiko rwashingiye ku kuba nta ndirimbo yakoze mu gihe jenoside yabaga, ko zose yazikoze mbere y'umwaka wa 1994. Yarangije igifungo kwa 12 Kamena 2016. Muri 2018 no kuvuga nyuma y'imyaka 2 afunguwe yahise apfa, aho yashize mu mwaka tariki ya 15 kubuza muri umwaka 2018. Yarazize indwara ya diabete nkuko amakuru abivuga. Akaba yarapfiriye i Cotonou muri Benin, igihugu yahoze afungiwemo, akaba yarakikirimo. Kuri internet hari n'amajwi ye icyo gihe yatangiye kwifuriza abantu Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2019, nawe yizeye ko azawugeramo. Icyo gihe rero yanaririmbye indirimbo ye yacurangwaga cyane kuri Radio Rwanda ijyanye n'umunsi mukuru w'ubunani. Bikindi yapfuye afite imyaka 64 y'amavuko. Undi tubagezaho wakatiwe cyangwa waburanishijwe na TPR akaba yarapfuye ni Dr Clement Kayishema. Uyu mugabo yavukiye muri komine Gitesi ahavuze ari perefegitura ya Kibuye mu mwaka wa 1954. Bivuze ko mu mwaka wa 1994 yari afite imyaka 40 y'amavuko. Uyu muganga yabaye perefegitura ya Kibuye kuva mu mwaka wa 1992 kugeza mu kwezi kwa 7 ubwo guverinoma y'abatabazi yatsindwaga igahunga igihugu. Muganga Clement Kayishema yafatiwe muri Zambia mu mwaka wa 1996. Uyu mugabo yarezwe ibyaha bitandukanye byakozwe muri jenoside ku Kibuye, cyane cyane ubwicanyi bwo mu Bisesero. Mu mwaka wa 1999 urukiko rwa TPR rwamukatiye igihano cyo gufungwa burundu. Muri 2001 yarajuriye, urukiko ruramwumva ariko rwanzura ko igihano kiruta ibindi byose muri uru rukiko aricyo agomba gufungwa. Bivuze ko yagumishirijweho igihano cyo gufungwa burundu. Muri uwo mwaka wa 2001 yoherejwe gufungirwa muri Mali, abariho anapfira mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2016. No kuvuga ko yapfuye afite imyaka 60 rero n'ibiri y'amavuko. Muri uwo mwaka wa 2001 yoherejwe gufungirwa muri Mali, abariho anapfira mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2016. No kuvuga ko yapfuye afite imyaka 62 y'amavuko. Umuntu wa 10 mu baburanishijwe na TPR akaba atakiri ku studio kubagezaho ni Musenyeri Samuel Musabyimana. Musenyeri Samuel Musabyimana ni umugabo wari wihaye Imana, akaba rero yari musenyeri mu idini y'Abangirikani ayobora diocese ya Shyogwe Igitarama. Yavutse mu mwaka wa 1956. Bivuze ko mu mwaka wa 1994 yari afite imyaka 42 y'amavuko.
uyu musenyeri yafatiwe i Nairobi muri Kenya tariki ya 26 z'ukwezi kwa 4 2001 ashinjwa ibyaha byerekeye jenoside. Uyu mugabo yashinjwaga kuba yarahaye amabwiriza umupasiteri ayobora yo gukora lisiti y'abatutsi mu mpunzi zari zamuhungiyeho. Yanashinjwe kandi gushyiraho bariyeri zo gufata abatutsi. Afatwa yahakanye ibyaha aregwa byose. Tariki ya 24 z'ukwezi kwa 2003 yapfuye ataratangira kuburana. Musenyeri Musabyimana ni wabaye wa mbere apfiriye muri gereza y'urukiko rwa TPR i Arusha. Yapfuye afite imyaka 49 y'amavuko, apfa ataburanye. Ndabashimiye abadukurikiye muri kiganiro, nkomeza kubashishikariza gukurikira ibiganiro byacu. Ndizera ko muri kiganiro hari amakuru mashya mwabashije kungukiramo.